Ok, so díomh a chairde tásúla go gcuisiú go má agus fáilte rais tá sé denmh an ceachta buine leis an géidín inniu, so sin an níú lá is fithe. So bé an Gnáth Leibhéal ag obair inniu agus an sin bé an Ord Leibhéal ag denmh cruinniú Zoom. Tá sé dananta mar seo agam tuisc go mé denna físeán agus ní gur go méid na sunraí ar fad amach an sin ach má denna sibh highlight agus sibh sé ag fécant arthú trucí sé suas. Má ar agla gur denm darmid é sin a chur rais mar as ceart. So tá an obair le déanamh ag an Gnáth Leibhéal ar an géidín, so tá sé síos an seo díobh. So béis bheith léamh alta hain agus a dó me leisceil béis bheith léamh alta hain agus a dó agus ag freigart ceiste hain dó agus a trí. Tá sé caps lock. Agus ag freigart ceiste hain dó trí. Ar an bhfuirm seo, so dún fion form seo ag ní trocha maras gná an maidin darciún. So 2012 ag sin an blian. So má téimiid isteach be muid ná na ceisna a léamh. An sin tá sé créiclan lo, brú ar send me agus submit. So na ceisna tá siad sna papur scrúdthe hena féin, so tá siad le raigart as Gaeilge. Céim fá gur firsta taistil sa Gearmán. So gá sunra, so céim chuig go bhfuil sé éasca taistil timpeall na háit agus tú an sin. I bhar dó an sin céirdíad na rana cóireachta do dhaoine óga atá lúte sa héaxt. So cá háit gur féidir leat fannacht. Agus an sin tá ceiste trí brunner bhí mé léamh na ceisna agus an sin níach mé. So céirdíad na rudí speisialta gur féidir leat a dhéanamh Berlin, Hamburg agus Munich agus an sin cadíad na sport a bhíon ar siúl tar sonraí. So tá gach rud alt a hain agus a dó. So rachmuid tríd alt a hain agus a dó le céile más maithliv, monoáithliv éisteach le mas féisliv iad a léamh bhar agus an sin na ceisna raigart. So, für Jugendliche ist Reisen in Deutschland einfach, sicher und preisgünstig. Und es gibt sehr attraktive Angebote. Na, sin éasca in áíire. So, für Jugendliche, Dinioga, ist Reisen, is a an focal Reisen, sin an taistil, because Reisen mar bríthir, sin an bríthir taistil. So, tá an taistil sa Gearmán einfach, éasca. Sicher, sin sábháilte, und preisgünstig, sin focal nua golórdíomh, tá sé séir ar phrais. So tá sé go maith ó thaobh preis níl sé ró costasach. Und es gibt sehr attraktive Angebote. So ein Angebot sin offerál. So Sonderangebote in san olmharge sin offerál speisialta nó díleán. So Angebote sin offerál. So agus tá alán offerál attraktive an. Es gibt Straßennetz und ein super System für Bahn- und Busverbindungen. Macht es leicht. So, ein gutes Straßennetz. So, sin chlór nó céirtí an focail as Gaeilge tá sé Broner níle méid tosú an fís an seo arís. Grayson, no, Línra, Grayson, ok, rachmuid le Grayson. So tá Grayson shráide má ann, agus tá chorus iontach do train agus do nascanna busanna. Agus tá sé éasca machen es leicht dennen sé éasca Deutschland bequem und schnell kennenzulernen. So bequem sin compordach agus schnellte is goibh gohfuil sin tapi. So, we'll cur sin le chéile. Leis le Grayson shráide má agus chorus iontach do busna agus do busna agus do train. Bíonn sé éasca an Gearmán go compordach agus go tapi
atna a chur So current atna kennen zu lernen. Das Übernachtungsangebot, so sin an focail angebot arís. Übernachtung harithe, so ein Übernachtungsangebot na hofráil harithe ist auf die Bedürfnisse von Jugendlichen bestens eingestellt. So an Bedürfnisse sin freastal anfreastal So freastlíonn sé iontach na daoine óga. Zum Beispiel die Jugendherbergen, mar hampla, na Brú-Áige. Sie bieten nicht nur ein Bett, sondern auch Kultur, Sport und Naturprogramme. So bieten sin rud ag na offráil an bríthir sin. So angebote sin an offráil bieten sin ag offráil. So nu ag chur fáil. So ní churann si díreach labba fáil, ach churann siad cultúr, sport agus naturprogram. So chláir na cultúra, sport agus sanádor fáil freisin. Es gibt auch billige Hotels, freisin tá óstan sér. Und für Naturliebhaber erstklassige Campingplätze. Agus de daoine gur even lo an nádor tá ionad campála den céad sco fáil. Okay. So nis céim fá gur first taistil so sin faoin chorus agus price agus gacrod. Agus an sin céirdíad na rana cóireachta. Okay, so tá trí an sin na brúna, óstan agus na ionad campála. Now, Daralt. Deutsche Großstädte haben viel zu bieten. So Großstädte. So eine Stadt, Cahar. So Großstädte na Cahar Moor haben viel zu bieten. Ta lan afrolaku. Mode in Düsseldorf. So Mode, deutsche Mode, im Fashion. Musik in Berlin, Kjol. Und Kunst in Hamburg. Nachtleben in München. So allein in Hamburg agus Sail an ihe, nu rudile denaf san ihe in München. Und vieles mehr agus de wad níos mó. Typisch deutsch ist auch die junge Musikszene. Tá sé typical germanisch freisin an musikszene an Sieve Kjol. Von Rock und Pop über Electro-Sounds und Hip-Hop bis hin zur Klassik ist alles dabei. So, o Rock agus Pop, Hargo Electro agus Hip-Hop, Arashkadi Klassik, ta gacrod an sin ist alles vorbei. Ta gacrod an sin. Wer selbst aktiv werden will, eine atá ag éirí bheith gníomhaíocht iad hain, wählt zwischen Fun und Trendsportarten. So sin bhaileann. So in sin rauníonn tú idir fun agus trendsport. Funsport und Trendsport. Siad san díreach leis an beir le fun an trend. Zur Lande an talamh, zu Wasser san uisce und in der Luft agus san air. So sin na féidireachtaí kitesurfing, sandboarding, inline skating und hanggliding zum Beispiel, mar hampla. So sin na ceisna seo cad atá le déanamh i Berlin, Hamburg agus Munich agus cadíad na sport a bhíonn ar siú. So nuair tá sé bhré isteach libh leis na ceisna ar an bhuairm seo agus líana isteach iad as gaeilge dar nói, send me an email agus brew ar submit agus béisih críoch